Today ke batla go baka di disadvantages ne. Especially lona ba sa batle lenyalo. Nina bantu bangafuna umtshato. Ke batla go baka di disadvantages guys. Like Frida ke batla go baka di disadvantages. Nina lone especially lena banyana. Hona le o se ke mo rata ngwe. Ke mo rata a re lena banyana baka. Lena ba setsane tlonkwa. Ke mo rata hore. Guys ke batla go baka di disadvantages. Sex, especially to those people ba sa batle ngonyala. Nina bantu bangafuna ukutshata now. Lona batho bantse Mbali tomorrow will be at Lesotho. Ke be ke le Lesotho, ne ke le Lesotho mabane ke be ke le Lesotho again hosana. Guys, ke batla go baka di disadvantages. Disadvantages. Ke batla go baka di disadvantages. Especially lona ba sa batle ngonyalo. Mameleng ke a nicela bantwana bam lona bana baka ke a lo kopa lona batho ba sa batle ngonyalo kapa ba ntse ba hesitate le lona batho ba ntse ba re handisa khulisa bantwana bam nna ntse ke hodisa bana baka dulang fatshe ba jwetseng he ba kene he Dr. November Saliteng Lekker Frida mense. Today guys ha ke tlo ba motelele ne a ke tlo etsa Lekker Frida e telele haholo mara ke batla go baka di disadvantages. Hona le basadi bana ba ratang hore he nna o itse ntse ke godisa bana le ba bona mos bon ha nna di sa khulisa bantwana bam dilo tse di commitment ha ke soka ke nna ready for tsona le ba bona mos batho ba abo bantu bathanda ukuthi no nna dilo tse di tsa into zaba o itse ntse di sa khulisa bantwana bam ke godisa bana baka nna dilo tsa commitment for now I don't think I'm ready ke batla go le jwetsa guys don't get le jwetsa niza uxelelwa ndim bantwana bam niza uxelelwa ndim le tla jwetswa ke nna hona le ntho basadi ba sa nkeleng hloho and especially lona ba reng ni khulisa bantwana benu lona ba reng le godisa bana ba lena kukhunto eninga ithathele enhlokweni ukuthi nani niyakhula lona liyahola bana baka ke tlo bua ka di disadvantages tsa sex especially ho basadi a ke tsebe lona basadi ho rona banna ha le re sheba banna ke di feeding tse le discourage har ene ngasifika kulixesha lomkhululo especially ngasifika kulixesha lokukhulela especially afika na kwenya utsula lona di disadvantages di utsula hey lona ba reng ke rata ke batla go hodisa bana baka ke bona ka re le bana hore ha ntse le hodisa bana le lona le ntse le tsofala nani ne akhula and guys the months le nizixelele nizibambezele li tshwareletse ka ho kena le ka ntwana ya o itshwarela le ya itshwarela ke re ke hodisa bana like I said to le lona le ya le bala hore le lona le a hola ne akhula. Now, the more le hola is the more body tsa lona basadi is the more body tsa lona di ring babang the more le hola I body zenu bantwana bam bana baka di body tsa lona the more ntse le hola di ntse di hey lona body tsa basadi ha ba ntse ba hola ke a tsaba le tsa runa banna le runa banna le runa banna ke a tsaba re notice na skula yo le runa re a change but ke kopa le jotse nnete the biggest problem is when basadi ba ntse ba hola the body tsa bona di a change guys and that didn't guys. One of the thing appetizing monna ya pele ntho etsang e fanang ka appetite when monna a o shebiletse as a woman
ke body yo qala nje body fela ke yona ya pele enziba indoda nxa jongayo abe interested wena body ke yona number 1 guys etsang gore bana ba le sheba guys ba be interested. Number 2 re attractwa ke di body tsa lona before re tlo le rata yo qala leyo ke ya pele yo before re tlo le rata yo qala nje re attractwa ke di body tsa lona. Now here is the thing basadi ba bangata today abafazi abaningi especially le bana ba sa nyalwang hey kala bona batho ba Dom Jan of the Dom SL of the Dom Cop ba bamba lona you can see hore mare lo ena self you can see hore mare body ya hao e ntse change luna na o jale ke luna ne tlo ba tlang batho no jale batho ba le free ya ona jale niza le tla hodisa bana ba lona le sentse le ka ra commitment ha niza khulisa abantwana be niza khulisa abantwana be miseni phakathi abantwana bam because buhloko ke hore di body tsa lona basadi di a chincha di chincha nyana and go jwetse reaction ya monna it determined by the kind of body ya motho mo shebile reaction hore kwa ya ka ime it depend ka body ena ngaka khulule ha motho tsotsi mona lona yo modimo a Israel alona le tsiba gre le lona le tsiba ntho ke bang ka yona because as we speak le lona se bile le sebedisa mabanta ni ba phizisa bantwana bam le tshwara mekhaba le tlama mekhaba because there is something e le jwetsang hore kukho izinto ezitshintshile lapha kuni hona le dintho tse tshintshileng ho lona hona le dintho tse tshintshileng guys ke kopa ke le nkutlwe lona batho ba ntseng ba sokola ba hesitate ho commit lona batho ba ntseng ba sokola ho commit mark my words the day o re o tlo commit I'm telling you it will take a grace and that modimo hore o thole motho ya tlo ratang because guys bohloko ke hore di body tsa lona di a change le ba le mekhaba ni a change inyama zenu ziyawa le a change the same way huruna bontate it is the same thing iyenzeka nakuthi thina botata le runa bontate hona le bontate bana le dimpa tse kholo hona le bontate ba dinama tse thuthumelang siyanqanqezela lezo zinto but the advantage ya banna amadoda wona solanka ana le tšhelete banna ba tswe mepeng next ha ba tswe leaking banna ha ba tswe marketing solanka ba ntse bana le tšhelete doesn't matter na le body e jwang doesn't matter o jwang but solanka na le tšhelete banna ha ba tswe mepeng ha ba tswe leaking ha ba tswe marketing next banna ba tswe marketing ke le jwetswa ke nna yo le nna ke le tjena ona le batho ba leng gale ke ra a le gale nam talent bana na abantu ndithi nxa ndimjonga umuntu ndithi never Malesh yo and you must remember Mosirim even the Jimmy must Jimmy asinto ega ena le guarantee because sometimes when about to buy young for gym but ana kwentse ma motaba abaluza interest gym but to take back on what you are kena guys do you know that sex huruna banna one of the thing appetizer monna hore monna kwa ya haye image nthe appetizang efananga appetite ke body e bapala a huge role. That is why luna batho ba batlang go divorce ba batlang go lahla banna ba lona before you can come to that decision I can let the pili lo itsheba man ga ke ne ene pili lo jong
kuru ko eme speeding o go itshebe hore ha o ka tloela monneno wa phume mtshatweni uzo yapi so ngaka so le bukana o tlo ya kae when o ka tloela monna wa hao because believe me guys hona le di body tse reng motho teng ha o mo shebiletse a ba sa appetizing next guys a ke body shaming batho mona ke kopa le nkutla I'm not body shaming anyone mona but ke batla le jwetsa di nnete tse ntate Modimo a di tsebang tseo lona ba sa di le sa di tsebeng hore body e ka o disadvantage ka ha bohloko. That is why some of you o thola o tla bo apere smart only smart now to blue to ban on mutabali interested to wena but mohlang le no have sex o qeta o hlobula nje ha le qeta have sex o budona o buthola muthasa nyametse abanye abantu babalekiswa zibody zethu bazamani babamba bathu babaleiswa au muruti ska nyamisa hle wa bua nnete e bohloko guys babamba bathu wena ntho malefa wena malefa babamba bathu babaleiswa ke di body ke re lenna ke le tsena hona le batho ba ke utlo re la ka batho ya ningeke kore le nna self ke bua ka nna no that is why ke chikere never hona le batho ba o ireng ka no go tse ding kutlo rae One before Freya before ku Freya ke a trata ke body out. That is number one. Number two, before ke dula ho wena ke tlo bolelwa ke sex hore sex rona jwang sex ke yone e tsang hore ke etse disina re ke dula mona kapa ke dule. Now the biggest problem is reaction ya runa banna rely body nya motho guys I want to emphasize this thing if una le motho ya o rata morat if una le motho ba to commit ka wena commit hona jwang commit guys because hona le batho bao I'm telling you guys hana kwentse tsamaya hana kwentse tsamaya bona se fapane bona hana kwentse tsamaya o tla ya tropong o gutle o ye di molong o gutle o hambe o lo feta le taxi renke o gutle go nge khondota o tla feta di tropong o sena monna ya reng hai hero yo lo body tsa ba di tla di control la hampe yo na le batho ba reng ha qeta o hlobula tse utlwe kwa yawo iwe lona le tsebe body tla o control la wena body tla o control ene ka nako tseo ba bang ba lona le dutse mona ntse le re nna ke sentse ke batla ho hodisa bana baka o libele ukuthi na o ya cool ene o lebetse ha o ntse o hola tsena body ya o ya change ene tlo go jwetsa ka sto ke le jwetsa doesn't matter or una le chenete doesn't matter o ruteile o funde kangakanani but when body how can change ya change nje I'm telling you it will be difficult for you to have a man. It will be difficult for you to have a man. It will be difficult for you to have a man. Le tla survive ka gym ba yang di gym le tla survive ka di gym le tla survive ka o jang but the sad part gore when unto hola you le tla thola banna bothate. Number 2, sex. A le ka feta taxi renke
wa bona ka feta le taxi renkeng o bo sena motho ya reng ha e nana ka feta taxi renkeng wana ka o bo sena le motho ya reng hi baby o sa qethe taxi renkeng o tla tsamaya ye molong gotla o tla dula di restauranteng gotla ka tsamaya stratong kungekho nomuntu oyi-1 othi hi baby batho bohle ba kopana le nna tla be bentse ba ntse ba re o lady mami ngwana rona marona ba e gale re di bona ai gale re di bona ai gale re di bona ai tla re feta bo taxi renkeng o bo utla motho a re marona body ka o fa nonsense lona ba ntse ba dutse nizimoshe lixesha ningafuni ukutshata lidutse fatshe le ntse li mzali e tla go expose body mama o feta o bar mama ba shimana ba pushang di-trolley ne ba shimana ba pushang di-trolley ne di molo ne how le smart bar my sister ke kopa o thusa how le smart bar my sister kopa o thusa o pusha trolley how so tsile mepe o tla ba ro lady re kopa o thusa how tsile mepe o tla batho are au lady o tsile o tsile o tsile mepe o tsile o tsile ene ga itlonke di tse sephiri bona you can try to hide yourself ka ra di phahlo tse smart wa kenya di mabanda wa ba le di stomach of the that the body suit into tshwarang the body tsa body structure of the bodybuilder a ke tsebe ke dintho tsa lona the bodybuilder tsena tsa lona skala tsamaya kitse Leonai ena e kotsi Leona ya di bolo tsa di Hong Kong e kotsi haholo le ya di bolo tsa di point Leona e kotsi le ye mpuntu Leona e kotsi haholo le ya di bolo tsa isentsa net bothata bohlahamo ibile a kre tlabe mpa ena a kre ke mpa e o tlabe o ire mpa e o ire
We topela. Utopela mpai. We topela o. Oh. Skeletama. Nigga hand. Skeletama ya ke. Skeletama. Obor. Me, obotin neche. Paena we eat. Ichi. Obor. Aha! Ingxaki. Bothata. Hai, kopa o nwa hanyane selalo. Bothata. You cannot hide your body to your partner. You can hide your body to other people. You will hide your body stratum. And then the problem is, you cannot hide your body to your partner. Because in like is overlap. How shubula mansibu. Hey. How shubula mansibu or no, shubula trunk. And I can't go tell how a person motel shebiling motor how shebil oh so much oh haleti or have sex oh lakadit oh halet oh ready tatam kosam how peta war mbai what sheba how tell a bodysuit or mbai Ibe, Lebon, guys. Lebon. Guys, are Lebon. I do we fishing on 10. Then how Mbaibereza, Isus City. Bon. If guys, commit down. I'm telling you, commit. Sanu Mosha.
tloela go senya nako tsa lona ka gore e be la itjwetsa gore nna sentse ke batla go hodisa bana. You can do that if you know that your body still, because hona le batho ba na le di-body tse smart even if a le 40, but hona le body e smart. Hona le batho ba na le body tse smart even if a le 40. But the problem kore sometimes dimpa tsa rona, body tsa rona ha di na guarantee. So guys, lona basadi commit. Don't waste your time ka gore o nore ha mna ndifuna ukhulisa abantwana bami, because body tsa lona di tla le sabotage guys. Di tla le sabotage. Now, the problem your body, it does not sabotage wena fela. It's also sabotaging your partner. It doesn't affect your partner fela, but it will also affect the sex party alone, the sex drive alone. It will affect the sex. Guys, what's wrong with you? We did to Miss Kampawa. Kale Mosesi. I met this lady. Yes, I say more. Yeah. Yo, I be mhlamta. I be na limmotle. Alimmotle. And this girl lebala kre happy the other thing kore lona kre le etsa bana. The more le etsa bana, the more body change sometimes. Oba like fela ifuna le di change the right. So we met this lady. Motle man. Motle na hla somewhere. Una hla from somewhere. I remember I had a service. Ne? So beria night prayer. Kheleza. It affects sex driving on our number. But abangata ba tsebore why sa ba bang ba bona motho o robala le motho wa nsa o qetile motho ba sa hlola batla next ya hao. Because you must remember Muruti, that's why ke botsa motho pele hore na o thabela chubby girls cause nna ke chubby before ke motho. Yes. I respect you. But even the problem is that sometimes it won't work for you. Sometimes it doesn't work because motutare e ke tabel. O tla tshwala no ke tabela chubby girl sometimes. So we met this lady. Negina le tshebeletso, and then she came from somewhere, and then she come kana go tsone so I keep my own place. Negidula somewhere, neki hirile somewhere. So after service, yabusiu, we go to my place, and then Harry Fikamo. Then hey, guys. And then Berfika beke shawara pe na beke hlapa pele ke hlapa. Then nekidula ka one room that time ne. So abari beke no le no kana lo hlapa pele ne. Then abahlobola ne ahlobola ka pelaka. Ha hlobola ke ne ke pakame betheng. Ke le ready. Ke le ready ngwana ko gae. Ke le ready man, ke le ready. Hey, di ready man, ke le ready. Itsa ha hlobola e khulula. Aba kena ka shawara ngalo shawara. That's Lalisa. That's Lalisa. Kai Thomas. You are in that Lalisa street. I need you Thomas. Ineki Thomas. That's Lalisa. And that's anything at in the leg. Would my bed.
a shawara hlapa itsa gotla a fana ke robetse a ba ntloela bikinya ka nako tsa ntsitsinya novi tsoa ho ba late karo kutle kwa yaka e bua English kutle kwa yaka e bua English ne qala utlo kwa ya tseba bua David Teta ke le kutlu kwa yaka e bua English yar no it's dangerous to go to that inside English right. It's dangerous to go into inside of them. Yalali pipi. Ya robala kwai. Kare. Se fapang guys. Kare mona teng a ke tlo icontrol because sense go tla re kwa ya ka isa dikela mo. Ka utla re a isa zingeni kwa ya ka utla re a isa dikela mix kare if I can try kare ki sense ke utla re ke tla ke dabending dot kulomqindi. Ka utla re if I can try I will be alone. No, I don't go. Okay. I can never. That's Lalisa kaitobata. That's Lalisa kaitobata. Until late. It's a late and sitting and shook me. Kibeki shaba now, kibeki ish. Karkano tamana komanga no something kita my no kibeki em. Katina, dangi, fresh. I'm sorry man. I was very tired. Guys, bon. I'm not saying this in a bad way, but I'm trying to say, I'm telling you guys, if Luna Basadi nihleli phansi nifuna niqale ukuthi nifuna ukhulisa abantwana benu, the only thing yelele balankulu lona liyatsufala niyakhula liyatsufala niyakhula liyalibala nokuthi niyakhula and baba mbalona ninalanto ukuthi uvumuntu esithi nona ke tla wenta ha ke se ke le moholo ke wona ke tlabe ke batla ke consider mojolo kapa ke consider stability. The sad part kore when you don't if you can consider that, but also consider your body away join you. Because only body lose interest. There are 3 things that dangerous kabasad. 3 things. Kidibue. Yo Tapel, are narinyo bafela. Are narinyo bafela makaba or muhodu. Three things. The disadvantage ambassador. 3. Ke batla batho ba reng ke bua a re bua a re muleya a re bua mpunu a re bua malesha a re bua lady a re eya malusi a re go deeper ke lebogile a re kill me again gelebza re bua re mametse hle ke diemetse le na re ke bua
ya pele ke mokhaba o tla disadvantage ka sehlong ya pele ke mokhaba o tla disadvantage ya bobedi ke pleke ho batho ba bang this place kwa banya abantu this place ina le ho batho ba bang basadi ba bang di size tsa bona agree the more unona is the more dinama tsa hao di more this place it will basadi ba bangata this place more eka disadvantage ka bohloko etla disadvantage ha bohloko ya boraro ona le basadi ba the more hola is the more this part le yona e hola baba mo ba ya hola now Joan Muruta, I don't understand. Ki into say understanding. Kidos, mblele ki into say understanding. So, hena khale ki di bona hle. Hai. Na ke lo khothaletsa guys. If ntate mdima ka o fa motho, ihlalele kulo motho. Itulele bana ba go gae. If ntate mo wela ngwe senyana kwa ka bana ba lona are timeng are timeng delight one suru motho ska bona nix oh, yeah, the rope. Okay. I don't know. I saw basadi babangata. Agre na khale ki febana. Nakina li body count e udima. Agre body count nale sebetsa taxi. Now I was driving taxi bana ba go ga. So ne re sa sebetse ka di body count di taxi. Are sebetse ka di body count taxi renting. Na ne drive out the long distance. So nane ki favor hle amnat basadi baba le di babang akri bang banonne akri abanye ba kebile so this place inali ha ke tsenga hlalosa jwa inali ntwe yetsa ga ke tsebe yetsa ke tsenga hlalosa jwa I don't know how can I explain that ya bobedi enkileng ka ibona several times ke mosadi o tlotola hore abanye o thola up di joint tsa hae e bila di sa mo batla di heal ya dia thutumela di rupi but mona o bona le wese mo abali wese ali west that thing is a disadvantage very bad le ka jwetsa ke nna guys because ke a tsitsa I'm telling you, I'm saying this when we change when we hlobula guys sona le batho ba reng a tsamaya mane a tenne and no sheba most ya batho ba jwala ke ma 2000 a gona who create that sex drive. I fully agree Enigma anare ma 2000 ka a sebediswa ke Satan. I fully agree o shebe di body tsa ma 2000
di-body tsa ma 2000 di kgona ho sedusa monna, di kgona ho sedusa, di-body tsa ma 2000 di kgona ho sedusa banna ka sehlong, di-body tsa ma 2000 di kgona ho sedusa banna. But ka bomadimabe di-body tsa lona boausi ba kgale, lona ba itshwareletseng ka bana le sa batle ho commita, di-body tsa lona di a di-disadvantage ka sehlo, di a le disadvantage. Guys, o tlo kopana le motho ya o ratang motsheare, if o kry-a motho a seng jalo moruti a be a change ke happiness, still one gonna turn off. No, I get it. Ke explain dintho tsena guys, ke kopa ke qetele because a ke bala di-comments tsa lona ke ba disturbed, a ke batlo disturbed ke di-comments tsa lona, ke tlatla ko araba kiddos. Di-body tsa ma 2000, that is why most ya banna ba fola into ma 2000. Why? Because ma 2000 ana le di-body tse sejusang ka sehloho, ma 2000 ana le di-body tse smart tse sejusang. Why? Because body e tshwanela e sejuse monna, body e etseditswe ho sejusa sis Novi umuruti, you talk nonsense. Yo, I ke kopa go tlwele tsolofelo hle, I ke kopa go tlwele uswa ka ke wa ka. So guys, ke batla hore ma 2000 ana le di-body tse sejusang. So that is why when you are a woman, make sure that you attend the gym kapa uja handle. If I would attend the gym, I don't mind. But what is important, if o ka thola motho a setlela le wena a o rata o le jwalo ene e le motho ya right, setlela le yena, because ma 2000 the body tsa bona di sejusa banna ka tsela makatsang. 2, the body e phamisa sex drive ya rona banna, body ya motho e kgona ho phamisa sex drive ya motho. Ka mantswe mang, rona banna sex drive ya rona e rila ya di body. Ke go ba lengutlo, sex drive ya rona again it determined you ke body ya motho. Body ya motho can is either a phamisa sex drive kapa e hlile ya itheula sex drive. E kgona o phamiswa ke body ya motho kapa body ya kgona o theula sex drive ya motho. So that is why let's get nka dintho tsena hanyane. If guys o change o le ka ra lenyalo, let's say you are married, already o chatile, when o change o le ka ra lenyalo, that is not a big problem because amatota ba ninji bana ba bangata when o change o le ka ra lenyalo a ka se bone le ro change le ona le bana ba o rata mosadi wa hae no thole re mosadi wa o change. But when o change o le ka ra lenyalo, something else. When o gain o le ka ra lenyalo, it's something else. When body ya o change o le ka ra lenyalo, it's something else. But the biggest problem is when your body it change o sna commitment there. It's when your body it change o sna any commitment. Because kila le bontate ba ke ba tsebang le bomme ba ke ba tsebang bo tlo thola hore ha o ro mosheba una le body heavy but o ka ra lenyalo. Because now chintayo o se mchatweni, there is nothing bad, especially when o change o le ka ra lenyalo. But the biggest problem it's when o change o le ka o soka o nyala ungaka chatwa. Hence today rena le basadi ba reng banna ba robala le nna once motho ba nyamela o vumte sithi no amadota alala nam once nna tule ya tshone le nna ke a itseba ntho ne etsa ho nna. Because some of you o tlo thola already se re bukile, maybe re somewhere kapa ho nna you came to my place kapa we rebukile somewhere. Now if rebukile somewhere really somewhere, automatically I will be forced to have sex lwen. But the problem kore re tlo have sex ya e tobela lo mi sizowenza re tlo have sex e qetelang letsatsi lona leno. Because the reality of the truth ke when rebukile really somewhere I'm going to be forced to have sex lwen. I'm going to be forced. But I'm going to be forced to have sex lwen not because ke na le
not because Kili interested, but because now I'm forced because we are together in my bed and a rebukil. So now that is so tolerant. When your body how is appetized, your body is appetized. You know one of the things you can say king. Uto tola muti aroba la luena once. One round. About the king. I'm telling you, when I'm about to aroba la luena once. Even if libukile le somewhere, mutabaroba la luena once. Abaroba la luena once. About the king. Kids back on. When I'm about to ring, I can Roberts. Roba la liena. Ki roba la liena. Maybe before roba la real sex and a good sex. Because most of the time, when body appetizer, mutale smart, you enjoy to have sex limutuin. Why enjoy to have sex limutuin? So you take your time. Nike it's like you from experience. Not about what to tolerate. Kikopani lena beki have sex. And then who saying we are going to have sex or busiu, rekatswa have sex, kapa in the morning again we are going to have sex. Maruna about to have sex once baby. How sabaka needs ubata mona nje etamaile. Ubata mona tamaile. Life. Hi. Chatani bantwana bam ningaka musheki. Nyalang kapa nyalwang liso sinye. Chatan liso sinye. Chatan lisante le ka market. While you are still in the market, chatan. That is why. Kuna about to how etau robala. Ufunu mbone ngeko. Ukhala mona lisiko pila hao. Ukhala mona alisiko because uketile. Uto raya kiba kliniksa kiba kamona usiona alisiko pilaka. Eruna khale re di bon. Yo, na khale ki di bon na hla. Le tla di jetswa ke nna torobetse khane. No khale motho di bona hla. Yo. Sure. Yo. And to show that even your body is frustrated away na mga yon. Your body is frustrated away na mga yon. It's frustrated away na. That is the sad part. Baba balona your body is frustrated away na. When yourself you're frustrated body out. Chatan. Now na le about to guys. I give back to Mark. When I le about to buy gini, koriki filler I will never get all low call. I will never. When I le about to le khalik ba kopana le bona be ke never. I will never. Baba khalik kopana le bona motho ta ta o hlobola nje kutora never. Kutora. Sometimes Baba yeah. Skela Samaya. Oh, Shaka Zulu. Oh, Shaka Zulu. Oh. Baba, in a house of a condominium. House of a condominium. Owe Sarajina, or ne, or Waikiniati, ne. How we push at you? Quite in the
ntso phusha condom tje o ntse e phusha tje o ntse e phusha tje kwa e ntse wa Aura how petilo kia condom how petilo kia condom how petilo kia condom kwa ikinzo condom mariro what wala mohlang how peta o iphusetse how peta o peta ilale ubuthongo irobale boroko ba o qetela au peta o tšea condom e entse tše e šwile šwi Ai, como? Oh, mamalete! Oh, Jesus! Ana mamene le a di tseba le a di tseba condom tse le tsona satani tse tsa di-condom ha o e kenya o tatile ne ha o e kenya o tatile o bo fumana o e fetoletse ne o e fetoletse o e fetoletse o ka re wa iphusha e hana o tsamaya o bo e ntsha gore a tlo ke kenya hantle o bo e kenya hape gore tlo ke kenya hantle e hana o tsamaya o bor aur unga kia ibamba unga karwa itshwara uri baby hle ke enjwale ke embe ebe ile ai ke ntho e re nwang dipitsa ke ntho ena banna re nwang dipitsa ai khona le la kutla ke hloka dipitsa jwaletse are baby ke kenye once
a re tlo ke kenye once a ba also a ba o fumane se topelwa tjena itopela tjena yo ha o ruetsa tsinyeya nje ha o ruetsa ditaele nje ha o ruetsa ditaele vupu ayo a re bebihle e kenye hape motho a ka re kenye a itopele beletsa ha o khohlela ha o hohlola ha e tswile hey haiko ay ngawuthi nje iqeda uyikinywa kathata ikinjwe kathata ifakwe isokolo ipitelitswe yapitetswa ya topelwa ha o ruwa tsitsinyeng nje ngawuthi ya shukuma ha o hohlola a re baby wa o etsa jwalo hlare a sembe a tsa senna baby a senna ar baby asinna ar baby ska hohlola lo wena ska su khohlela nawe masko nikalela ay mabaleni ay Jesus ay ke ntho na rona dipitsa ba gaisha ay ni za sixolela ntse ke re le nna ke batla pitsanyana ya taxi ranking hai ke a bona le bata itopela je ora o timula hey, I call. I'm petile la reblame, yo, obuto. Lena ne ki experience yen hai ne ki experience ne kutli honyela I chona I honyela ntse ki pusha condom ke ntse ke re ke pusha because sometimes condom lona condom monate ya o ikinya o shebile motho tjena aba body ya be re calm my baby body ya hai e be re calm body ya hai nna ine re ntse ke kinya ntse ke re condom ine ra ke nna a ke itsa qetile and a condom tse loso aza a penis se lulus condom ya teng o fumana yentse necklace condom ya teng e dula e etsa necklace when the sex alone is right
condom e etsa parachute entse tje etsa tje o entse parachute condom o fumane ditipentong because until go ka iqinang ayatia gre ayatia kwai shwile jwale etsa parachute tje le nna nkile ka experience ne ra qeta o e hula qeta e kenya tje lona le a di tseba ntho tse lona mamenemene le a di tseba ntho tse ba itse emu are motho nang qoqela are motho a tshwere ntho e kananyana a tshwere ntho e kananyana condom e sa lekane condom e sa lekane a tshwere ntho e kananyana condom motho balata ntho rekerane ya bank ya tšhelete ya bankeng balata rekere ya bankeng tšhelete yane rekere yane ya tšhelete ba e faseletsa ba e fa ke rekere ba eketse rekere ya tšhelete I get the FNB. I get the regular FNB. Baba no condom e tlatsa batai masifa se ke rekere man a re nke rekere ya FNB ya tšhelete re etse ino etse regular FNB. Congratulations. Skeleton for the last time. Bargelika. Araya kinya condom. Baikinya condom, baikinya condom, baikinya condom ke entse li lose bara arlate aunanto rekere FNB. Ara re shepe ka rekere FNB.
kupa ukwala. Ai kupa ukwala. Ai kupa ukwala. Ai taka rokera FNB ntate, ba betsa FNB. Bara are haikisa re tswa. Because enwe enkileng ka bona ke ye a nkile ka bona ye nkile ka bona ye yeah itse motho a qeta ho hlobola le yena na qeta ho hlapa itse a qeta ho hlobola ke anka dibono a di beha tjena soufeng anka tighten ai beile kore pelo ya ka ke a le bohloko ke ke shebile dibono tsane mona ke re yes and ntho tse ke di ratang ke tsane mos jole o di beile soufeng ka morao ka mona ke a le China ntate ke a le China la Beijing ke ha ile le China la Beijing ene nane ke ratile dibono be dithanda za mpundu na sa tlhanye pha soufeng ke a di fanyewe soufeng ke bona di bewetse la dibono di bewetse dibono ke re modimo wa Israel ene ke rata dibono tsena mos jwale ke tsona tsene ke ne ke tlise ke tsona ne ke tlise ke dibono ma jwale ke tsane di soufeng pelo ka se bokhulu ke re impundu ba tota ke re rata tse dibono ke tsane di tswile dibono di tswile ai suka ai Kyawa, die hard, die shin, kaiwa po. Shar, anna ne ki ratile di bulu tsena, jole ki tsane di bewe soufeng. Ai cool. Ai raikon. Na ne tsatla le China. Ne tsatla le China mo. Ne gitle motho nyena jole di bono tsano di hakolotse ukhulula impundu. Uzibeke phaya uziphomile. Ai. Because ke le teng gore mpe ke etse mosebetsi fela. Ke tla fantasize. Also, guys, only the sex you will survive when you fantasize ka motho mo. You will survive when you fantasize ka motho mo. You will survive. Di bono ke di amewe mpho. Di bono ke di amewe soufeng. Ke ntse ke di sheba tse. Ke le ka odima ha ntse ke di sheba ke ha le bono tsane. Ha le ke di bono tsane man ene ke tsona tsene ke di rata. Thank you so much, guys. Until we meet again. Until we meet again, I love you. I love you so much, guys. Honest note, today we need to be careful. Bomme. When you consider tabaya divorce, kapa divorce, ubatla utswa lenyalong kapa ubatla utswa relationship ya motho o ratang. Go to the mirror before ulo icheba spilling gore. How utswa mona ona le motho o tlo ratang na ka bodi ona le yona. That is number 1. Number 2. Bomme, tloela mo senya nako ya lona ka bana.
o itjetse gore wena o batla go hodisa bana ba gago o bodia o ikhomita o lebele go thuela mohlang bana ba hodileng wena o tla bo se tsofetse body ya o tla be tswile mmepeng o tla bo tswile leaking o tla bo tswile total. So because qetelo ya qetelo sex drive le tsona di re ba active runa banna ka baka la di body tsa lona guys kana go tsedi ke tsona tse re etsang re be active, but sometimes body tsa lona ke tsona tse etsang re be sexual active. So if you have somebody ya o ratang, please setlelang guys. If una le motho ya batlang go builda le wena ya batlang go dula le wena batlang go builda le wena lenyalo setlelang, because ka tsatsi le leng o ntse tlo hola o ntse tlatsa full o tla tswa maybe o tla tswa. I love you guys. My number is 073-202-9079. That is my number, 073-202-9079. Ke gola ke tsinyele ditsa le sampatlane ko le bane ba ngwasitsa le sampatlane le bane ba ngwasitse ke sha le sampatlane buang le nna ale sampatlane bane ba mpatla man bua man ntse le mpatla le ntse le nrata guys le ntse le interested ho nna ntse le interested ho nna buang le nna mane hai ke gola le sampatla le ri yo yona na le experience ya Sunshine on zompatla pulu ara re sa o batla. Good night Novi, re leboga ka maele. Good night Novi, thank you so much. Mara ke ne ke batla go botsa re nantse le rata Sunshine yena at least ya re ha ntse ko rata Novi. Sunshine, thank you so much. Ntse o mpatla yes Sunshine. Ke vila ke le meta re ke shapo ka wena. Experience ya ka le frustrated guys. Experience ya ka le frustrated. Ke sure motho a nang a le interested tonight from today a sa mpatla ra ino vuna le experience e ngata haholo. At least marwena ntho Sunshine, thank you so much, because at least you are down on ratane. Thank you so much ngwana ko gae. Good night Pastor. I hope basadi ba utlwile sentle mouthful ba tlhokomele di body tsa bona. Good ho batla every Friday like Friday rata. We still love you. Ai ke batla batho ba ntse ba re ya o batla no Vince really interested wena. Puli are o matlola a di bona Novi fela ntse ke le interested. Yes, bampatlang ke available. Thank you Muruti. Yes, bona ba ntse ba nrata barai asiphela mandla bana ba ntse ba interested. I'm sure bona ba itshepa bona ba shoka bona re tla re qetela di joint tsa maoto le tsona guys. Thank you guys, stay blessed. I love you guys. Cynthia o tla latela o tla mamela ha mamora o tla ishebella. It was very powerful.
Night, guys. Bye bye.